Čuli smo danas dakle šokantne podatke o tome koliko je i veliko dužničko ropstvo građana Hrvatske. S nama je u studiju Petra Rodik, viši asistent na Filozofskom fakultetu odsjeka sociologije u Zagrebu, članica Upravnog odbora Udruge Franak. Petra, dobar vam dan, dobrodošli u naš studiju. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, ovo je jedno od prvih istraživanja koje je pokazalo zaista ogromne razmjere dužničkog ropstva u Hrvatskoj kad je riječ o kreditima, prije svega stambenim kreditima, onda i ovim kreditima u švicarskim francima čija je rata rasla zbog samog tečaja. Nevjerojatno je da je gotovo više od polovice ljudi u Hrvatskoj na ovaj ili na onaj način zaduženo i to možda i više nego što su njihovi prihodi. Onih 10% je zaduženo i više od ukupnih prihoda koje imamo. Kako vi komentirate te podatke? Pa ja komentiram to tako da je uopće ova sadašnja situacija posljedica prethodnog razdoblja u kojem se podizalo jako puno kredita. Međutim, ono što treba napomenuti da dužnici koji su dizali kredite u švicarskim francima nisu bili u dovoljnoj mjeri upozoreni da se ovakav scenarij može dogoditi. HNB je upozoravao maksimalno porast do 18%. Međutim, ovakav scenarij nikada nije bio prezentiran kao mogućnost. Ono što se desilo to je da su porasli s jedne strane znači tečaj švicarskog franka, a s druge strane isto tako su banke podizale kamate, tako da nisu, iako su imale prostora, nisu kompenzirale ovaj porast franka, nego su multiplicirale podizanjem kamata svoju dobit. I danas smo tu gdje jesmo, ovaj podatak je doista alarmantan. Evo pogledajmo zajedno dok razgovaramo jedan grafikon na kojem se možda najbolje vidi razmjeri ove dužničke krize pa da pokušamo prokomentirati zajedno. Dakle, manje od 5% onih koji su zaduženi kreditima imaju ratu čija je samo do 25% njihovih prihoda, dakle ona podnošljiva količina rate. Najveći ovaj crveni stupac je broj onih 35,4% čija rata kredita je između 50 i 75% prihoda od kućanstava i na kraju vidimo više od 10% onih čije su rate veće od njihovih ukupnih primanja. Ovo je zaista nevjerojatno. Kako zapravo onda ovaj velik dio ljudi u Hrvatskoj može preživjeti sa ovakvim ratama? Pa ljudi se snalaze na različite načine. Ono što je žalosno to je da se ovdje radi o ljudima, najvećim dijelom o ljudima između 30 i 40 godina koji se nađu u takvoj poziciji da se moraju obraćati svojim roditeljima i prijateljima za financijsku pomoć. Tako da situacija je izrazito loša. Jako je alarmantno upravo ovih 10% koji imaju rate iznad prihoda. Ono što je veliki problem to je pitanje kako će oni uopće dugoročno izaći na kraj s tim. Ono što je česta posljedica ovakve situacije su ovrhe. Prema službenim podacima HGK koje sam nedavno tražila i dobila, ovrhe nad stanovima su u Hrvatskoj od 2006. do 2011. na godišnjoj razini narasle 33 puta, ne posto, nego 33 puta. Znači, ovrhe postaju iznimno veliki problem, a radi se o ljudima koji su zapravo, ljudi koji su dizali kredite su ljudi pretežno srednje klase, znači ljudi koji su imali zapravo, ali ne hoću reći ljudi koji su imali relativno dobra primanja, znači prosječna ili više primanja i danas se suočavamo s tim da ljudi koji imaju dobra primanja doživljavaju rizik od toga da ostanu na cesti, dok s druge strane banke zarađuju iznimno velike profite. Petra, kako komentirate izjavu predstavnika Udruge banaka koji zapravo na neki način govori da su ljudi sami sebi krivi, da nisu uračunali na to da ih banke mogu zapravo toliko zadužiti da oni više ne mogu plaćati kredite? I jesu li ljudi sposobni ili postoje li instrumenti da se promijene uvjeti ovih kredita i načina na koji su ljudi zaduženi u ovom trenutku? Pa ja bih komentirala ovu izjavu na način da znamo da u jako velikom broju slučajeva su ljudi bili proglašavani kreditno neisposobni u eurima, a kreditno sposobni u švicarcima. To znači da su banke svjesno iznimno rizične kreditne plasmane stavljali, odnosno davali potrošačima. I
to je znači činjenica koju definitivno i HNB treba imati u vidu i poduzeti nešto u smislu nadzora poslovanja banaka. Dakle, postoji li način da se promijene uvjeti tih kredita? Pa ono za što se mi zalažemo je da se stvari vrate, ajmo reći, na početak, odnosno da se naše glavnice vrati na početak, da se zapravo napravi reobračun po mogućnosti u kune, gdje bi se ove uvećane glavnice svele na onu razinu koja je bila na samom početku, znači da ljudi danas budu dužni ono što su dobili, a ne ovoliko veće glavnice koje ih zapravo stavljaju u poziciju da samo plaćaju dok im se ili ne desi ovrha ili ko zna kako će već biti situacija u perspektivi. I što na kraju sa ljudima koji jednostavno više ne mogu plaćati ove rate kredita? Postoji li neki savjet? Kome se mogu obratiti za pomoć? Na koji način zapravo pokušati riješiti takvu situaciju? Pa ja bi ljudima koji dođu u situaciju da već vide da je situacija vrlo rizična, preporučila da reagiraju što prije i da ne čekaju da dobiju rješenje o ovrsi, zato jer kad se to dogodi onda je stvar već prilično riješena. Znači, ja bih pozvala ljude da ipak pokušaju pregovarati s bankama, da rade pritisak da se smanje kamate i da nastoje individualno ispregovarati svoju poziciju, a mi ćemo kao udruga ovih dana upravo podići kolektivnu tužbu, pa ćemo i na taj način pokušati zaštititi dužnike i u švicarcima, ali s druge strane isto tako i u eurima, u smislu da se kamatne stope neopravdano visoke danas snize na neke realne okvire. Petra, hvala vam što ste bili u našem studiju i objasnili nam ovo vaše istraživanje koje je pokazalo zapravo razmjere ove dužničke, zapravo gotovo krize koja nas sve zajedno stavlja u poziciju da smo dužnici koji teško mogu vraćati svoje dugove, posebno u stanju kakvo vlada na tržištu. Hvala na pozivu.